Dimasa National Liberation Army mati DNLA okchumprang asonga tumpen risim kangtang government aphan ka chohodai amai ke padopan mati jong ni phai ingkora ke thamarni por phai kre ise apor malom Dhansiri Higher Secondary pathua klamalong Dimasa risim kangtang ki ot asong DNLA atum government atuma phan risim kangtang ka chohodai pontanglo Lason sipini amai along alhi sarpua man pen Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Mangal Singh Timung Prodip Difusa MSc Richard Tokbi ADGP Hitendra Nath Karbi Anglong DCSP DSU ADSU lapen Dimasa Kethekkeriatum Chitongdun lapen Mayalong RDP dun lapen DNLA song Klembangatum Kado Kawe bang trok kebra trok siatum risim kangtang government aphan chohodai lo news tech report kyo news Karbi Anglong lapen ke Karbi Anglong lason heli ot asong mang ke apawi dia dia phan government ben itu Karbi Anglong Autonomous Council ben presar pibom ase pini latum mong ko ya heli pini sarkar phan pini lapen ke amulong si bong haro ke thom amu pini dam pialo nasi sarkar ben chingwai ching sai pen sim ho bang ke api klang final result ban inte latum bang pini cylinder tum bang pan sa latum bang bang rokera roksi Liso sinarpi honghap hongrua kiso chiklo jonthom jonpli anbak dolo kiso kachachaknang Liso sinarpi honghap hongrua kiso chiklo jonthom jonpli anbak kiso ajok kisung thektik ahot CM lapen local MEC along kerap kachohang matijong ni phai ingkora ki thom arni Duarbaguri MEC constituency ke parlo kahora rongtara kahora soil ILB pen kahilo kilometer ke thom anbak do laswa rongamekar karlitang borsong sinar lapen Karlitang mirso teronpi atum asupi akleng keso chiklo jonthom jonpri anlo honghap hongru akeso cholong loklasi labangso keso kachilang ijia phananta ahemalong kirikangda pibang abya jok kisung thektik aporahut CM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MEC Forest Board Chairman Richard Tokbi along kerap kachohang lasi kisung ki phowek atuma hemasor lapen ronga soratum kisung ahut nang cherap duna sonti ning ingsam oji busip herang kya tumalong nang chuning ridun kahora pen recent ti report ke news Karbi Anglong nilita pathata niliri hong vet ke chulong thik the ke karbada chuklem don long le jo kuson si do kok lo mati ni tenge piso so ba ni velo he ni duke yes te polo kita ni rap do te ni lita
kaci hoge lo usu kisu silang inang kok ini mati ane ngete tu yang si nang lirapo temi ang cot alam lo Kesi empan ala Opua juta hen amne ali la so hen mane te ente nang li lo bang so hem ke kopi ni ha signal hep signal hem di hen so nang le hem so ka vek lo bo aveg lo nang le tum bahan ni vel pinsu ta ve nang le tum bahan ni vet ke di kedu kido ke bang e thom do lang si tai no do bang ke khelo school chali dun dun lo da none do ke la bahan ni vel none o sa tum kitina choklem dun do hela den si chirap chiri ton tin ni la bang so pu muso kiso ke komen tu pen la kisu ke aron mane do lo hadak ponta ma doktor lo segi kilang le kali lo doktor hin talang lo da mi ide lo dawai bong bong si suri sta ako non krusara bang da theki do lo sitame tanik bom la hospital bang ke aron isi lang paprang lang pumasi hospital niko lang ma ako api ke lang thua bang ke abe maramenta nili pudun theke la usu bang chi pu theke ho lita balong ta dong long chet puta than ha sati ke ko pi pen ko son lo ne ke chini ne der lo ne lita ke lang an ke lang lo don ra batun ta paisa si sa ta chi phu chi ri ke nang pi dun lo ta lahai paisa anta nili kichok kalilo khorodik etola usu phansi ente Ingdeng Sirkep Hawar Kahat College Karbi Student Freshers Kam Social Meet ke Pamanpon Matijong ni Phai Ingko Rahini Arni Hawar Kahat Higher Secondary Pathu Aklamalong Hawar Kahat College Karbi Student Union Ahin Pen Paterpi Ponsi Hawar Kahat College Along Akimi Loke Charlie Dun Ariso Ejang Atum Aphan Aningkan Banga Sontak Taxi Kangthum Karnipon Mati Ingdeng Sirkep Karbi Student Freshers Kam Social Meet Hawar Kahat Sport Auditorium Hall Along ke Pamanpon Bangso Ingdeng Sirkep Hawar Kahat College Karbi Student Freshers Kam Social Meet Amai ke Adap Porphai Troxy Apor Malompen Pangchengpon Hawar Kahat College KSU Alama Babusing Tokbi Maipu Ahin Pen Pangjar Ponlo Bangsot Api Anarlo Porphai Great Hini Apor Malompen Mai Padoponlo Babusing Tokbi Ahin Pensi Bangso Ingdeng Sirkep Hawar Kahat College Karbi Student Freshers Kam Social Meet Amai Chariponlo Mai Kepha Alam The Mate Aluhi Pachini Pon Laki Hawar Kahat College Karbi Student Union General Secretary Yersong Terang Ahin Pensi Mai Alam The Lapen Aluhi Pachini Ponlo Bangso Ingdeng Sirkep Karbi Student Freshers Kam Social Meet Along Aluhi Sarpo Aman Pen Kacetong Dun Lake KAAC EM Khonsing Rong Pi Lapen Mai Along Samson Teron KSA President Hawar Kahat VDC Chairman Wilson Ingti Lapen Nogen Terang KCS Central Committee Lapen Rohim Terang KCS Hawar Kahat Zone President Lapen Hawar Kahat College Along Teacher staff Lapen Teaching staff Atumta Mai Along Chetong Dun Lapen Labangso Amai Along Penang An Texer Reset Atum Chetong Dun Rinti Lapen Mai Along Thong Nokbi College Union Lapen Rukosen College Student Union Lapen Hawar Kahat Higher Secondary Student Atum Sitame Chetong Dun Si Mai Along RDP Dun Rinti Si Puthot kebang selang aningkan sitame la puson asai talon pon verji pusi nilitum apherangke longbomon rong pharapan nang pachini dun Miss Kondala 24 ang bongsi nang li adan akam tang klem nang ko. So each and every minute is precious. Arthat a minute din, a second din, sita may labang ke, a
amoy lo tipiglo ador tipiglo lagi kasi itu apora har marping dipen halos apora hoke claim ni account claim ni don't waste your time really Allah professor kami dah bharan semua dong kelas ekonomi jomsi mana kelas anak adin jibi tu dewa nani me ninjitap ninjipur langkap badang be hala so teacher lagi dengar suggestion ada bigo bilang don't waste your time nangapor cepat kuri it is a very good suggestion Sitame, ini tu malas student life ini tu kami sar jomsi education के बहुत important है education का बहुत important है तुम चीनी नहीं education के नाम तुम माथानो लगे education के इसी लाइफ अपन इसे इंश्योरेंस लो पुले माथानो education के और तुम चीनी लो student तो राजू का चीनी के नाम सो नहीं अपना जो अभ्यास तो भाई दिखाया अकेला सो लगे लेकिन अपना लोग कहते हैं कि तुम्हारे लिए कपूजा नहीं दरकार है क्यों तुम सुधा तुम्हारी नहीं डाले तो काटो है नहीं तुम रसों का चीनी लोग से हमें बताते कि वहाँ दिलाना पड़ा तुम पोस्ट है लगे नीचे पुता मारो एजुकेशन के नाम पर चीनी लोग लगे इसी लाइफ इंश्योरेंस तो फॉलो ये तो पीपल लाइफ इंश्योरेंस का चीनी तो दूर के लाइफ इंश्योरेंस का चीनी तो दूर के लाहे लो लाइफ इंश्योरेंस का चीनी का हमें ला कली ना नीचे तो अपने तांगा लो या student atum alang litum mane kichari kapa phrang ya phan lan su ki chethan ki chimo mi sia platform alang litum chiri pen ladak pini ki chepeng mangani li ning charong piglo ke freshers atum hansta menili hin ben tame lang litum han sia wish pilo alang litum ke charli akrong long lan su pa phrang thegi ya phan atum ke college Hauraghat college mangi nonanta recognize kalilang si lab sobanda ni litum council ben bori bomlo lapin ke kebangia por chunda prang bola so kamta lapin ke dak student senior to manda do alang li manda li chingki iglo alang li college akisung ke boy do an stame kebangia por chithan pom mom na lapin ke akime kaman ke chithan ponang polisi ni li alang li than appeal lo pen bikhe koi vaccine ke ne bang do jailang si vaccine alam stamina li lali ma chuning rikang lo kichipi tang nama chuning rigala pulo je kichipi pe do hanali tum nang than non ik tha pulo perhala kichipi pe tum han tege no chipita prang no pota ni li alang le thon chuning ri iglo pela son tak tak si dang li tum channel amai do manili chuning ring tum ananda karbi tum kichipi pe arat kichipi pe phaido lang si dhok dum lo ning kan hindi ben chilo jipu hala bang ni li thaning tum যে ভ্যাকসিন এবং লং পেন के बांके फांसी पी किछि बोलो तक ना बांके ता छिए ना पो ता छिछि मति निली तुम ता निली वैक्सीन के ना निली ता बांके एन रापेलो itu kado ko betara elang on lalo aben kisuman tum pulo je ki bochia krong na sa so siksak dai pu ante ningkan hinia frang ben ANM GNM army personnel dongke en era dongke nong na pregnancy tuman do lo kichu bochia krong na lang lo dongke do lo sila haila mangeri chobaila ngi nang ne hai bangke advig nang ne litum la bang doctor atum scientist atum texer reser atum si keseng vaccine lake penon an ke asam long ta kutti hini amuni to GPL pen all over India ke 100 crores abang fo atum biji ki GP bangke parelo si alang litum ke thank thile ilitum te lahe ke free fontan ke kichibi bangke chokchi bosin le puji non an ke di patumi an bang 86 lo 86% no dolang non there are some pockets that still yet to be vaccinated say about Singhasan range long bang do ulang kisuman adim lo mangane to stop si kili dam delo hai so kisuman adim lo mangke ko bolo kibu klui busi bonang ko ko buji jalo ke ante sila to man sitamen itum ke thani bhan bori bomlo si mobilizer do organization itu KSA penceng lok Karbi long organization tu ada nang situ dun paglopor ili mathalo labang chunda prang bo sini mathalo sir la penon ke bang jela January check lo 2 tarik pen lockdown do tuji pura solan alam abe non nande lockdown ki biji alam abe atheke
86% along made the vaccination ke long tang lasila so lama ke abe sarkar ke lockdown pilo badang de akelos de ulo lasila so akelos tapen ke vaccine a jone si kam adeng phando piglo te claim ya mu tame sanglablo aso aben paisa tangkam has tamela vaccine vaccine hase khoros sarelo se dak pen si sarkar bang mane se pajok serak bala so kamam bang sai serak po akapre kamra claim has sarkar bang ke bor idulo Ningarogan ya masih ningarogan di dalam tadi kita ada di seta kali tengah di dalam kode di pending kan ini awal ke hak kah wara Karbi Students Union awal ke hak ro hakimnya tu malah sokite kora pa di labta ladan awal ke hara awal da solong nili bangsa bi bidi sore apa nak citong bodam nili bangsa benang citong nilihin bangsa benang citong gimse kasimet pet nili la keba ni la so lo chal yari so jang tu mo pa da ke long balang tu beli lam lo la so ka chipa choy long pe ta bening long par lo ta benili kasimet pet ala tu kan ka chuning ni kan ke la hello ele tu pining bang ke hajar le puno Karbi yang long bang ke college lo admission percentage bang students to topi ko bhi sitame da bang ke kasta di ni akedan satu Karbi long ka ninkan wanga bang ke college topi ka students se kirinangan pining bang ka students topi ka college se kirinangan lagi sime the reason lagi covid-19 la lo pulutang ke itu mas students topi polo ninkan wanga bang la 5% sabedet hala bang li tum katar li ni akedan so hala da bang li tum ko esi preliminary jong si vai tu langdam proof ben langdam lo pulutang ke la bangil tu students atu bang ke pining bang jasi mepet exam bang government tu pen evaluation system pen kapi lo pota hai usi nili tu pata la student man pulo pining bang kenang le tu non admission tange lo pamasi na tu ki lo palila nile tu nali tu ban dang akimi itu family long college long ke bang tu ta ki member to usi nange deng lo seta nangli tu ban tu nali tu nange japon kan tu na chudi report kan tu lelo nangli tu lo ka lang malu ka puriya bang ale tu opportunity nanti athe la puso na covid evaluation system bang next exam of it hai lang posi students ke bang putin tame class bang ke attendance bang ke more than 80% na tum class attend nangi la pen notes ka tu ka we amukha anu college long assistant professor to men nanglo the head of department le do puno najar le puno alang le tu pen same mesen la so notes or bang ke suggestion pe lang tu pen nc lang tum lo ka chi poriye bang ke karni bang diu la bang ke daily routine so chi salam se students lo charni ne kenan pat kusi pila bang so mai long jasimet pe pen lim pen lam jaika